Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Kublai pi baro kini kilong ki khubor bamanta kasngi. Unong yalam karib hoy Progressive PWD Workers Union RBPPWU uba Napoleon Maupnyang ringkat ke kinhun kala Dawa ke Sarkar Jilla ban pyntreikam no iki kendon jong ka Meghalaya Regular Casual Workers Scheme 1996. Na ka benta ke jingmentoy jong ginong tray casual hajilla kamtam ke bana ribhoy district. Ya katay ka jing Dawa la pinsngo hasilong press crop minhakan riutering unay lur. Haga jing yakran shikilat patay kubor uba maupnyang uyatho ka union kaladay ban IT yakimat jing Dawa siya usimbot menteri rangba ka jilaba press tun tinsong. Siya menteri katanan PWD building ba da sakyat lamare bat siya uba TG nengnong secretary katanat PWD roads and buildings. Uba Napoleon Maupnyang ulayatho ka jing pyntreikam ya ka Provident Fund PF, overtime allowance, gratuity, accident compensation, maternity benefits, travelling allowance, but dearness allowance ka union kaladap IT siya ka Sarkar. Ka union kadawa day bantung bat pyntreikam no mardor ya ka Internal Complain Commnitee kumbala kadaw da ka sexual harassment of women at workplace karkum ka Prevention, Prohibition and Redressal Act 2013 na lor kiwe ki jingdon kam jong kinong tray casual ong uba maupnyang. Ni nakalang jingi kinoman mikmat jong karib hoy Progressive PWD Workers Union. Kadi ko union, kadi ko union, popular register namun tak kena terikul di haboy. Te nakalang jingi ni kwa pan ai bor mentak sini halor ki point per bingla submit ki jing tho ki bor bahlor jikuti. Te nakalang jingi akini sini balda bakale potre banai badam. Ni la submit ka we ke chatar demand jingi sha ki menteri pe jikuti ka ai ba president song ni dei jong di charge jong karun. Na tab isi pak da sekiat lamare ni berdei minister in charge of the building barkum juru isa iba tijin nang nong ni berdei honorable secretary jong beauty road but building haju por dan kalian ko jungi na benta kinong tre beauty haboy khamtam i casual ni la submit ka jing tho bar jing tho jungi ka chiker pat jungi ki bor bahlor kalong no rem belum pyntreikam ya barokhot ki points ki class ki bodon hapo ajang ka Meghalaya regular casual workers kan 1996 kumbalong dumanta ajing lap jungi kelomba bon kinong tre casual hoi kami regular am tagut punsnam kidon ki bladon ka postnam khasan snam at postnam la postnam ro te nakaleng jungi ngimla am produkti mano bakla mano bayu mano bade ban pet ngimla ban produkti ni no nakaleng jungi kum ka union ni don tang jigar pat si bor bahlor man sung baha ban pyntreikam no ya barokhot ki point ki clause ki don po jongka Meghalaya regular casual workers kan 1996 de kumbaga tu kene ke skim ki dan ko shai bol kal ong shai bol kino ki casual worker ki pyntreikam hapo jong state government ki department bangan hapo state government ki bala tre pala ke post nam ki don hok boni regular ata kap ar kelomba ada don ki post ha group di ana create for ong state government jingi ki balaj ki kilap na apply de long fit ki post balaj lalu kita nurim nak kalian kejungi kerpat ki berbolot belomban pyntreikam ki point ki clause jang ka Meghalaya regular casual workers kan 1996 dak dia ro ka jujing tho jingi sura demand bang asmet ki bor bahlor ngila tho ro long ka jing kerpat nak kalian jungi kelomba ki pyntreikam ya ka PF hapo state government kumbolong du menta ni dap da ka jing sngo benyau bolong jing saurit ro ta belomba ngila balong ka EPF scheme kan pyntreikam state government jungi ki ba pyntreikam ki central government but ki private companies na entities support state hari ki office sarkar jong ka state government jungi kan pyntreikam ya kan scheme ka EPF ka belong providential fund jong kinotre te ki donro kum ka ASI ko pde scheme nam ta pang bostam nam ta kinotre tum kener kom don te ki overtime allowance ro ngila ba do menta kim don hapo state government kum tam kan di department chori boy bingila menta